Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pōkiha me Te Tātarāmoa by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is whakawiri, and it means to ill-treat. Anei te tauira. Me tūpato koe I te hunga, heri te tonu te whakawiri I ngā tāngata. You should be careful of those who regularly ill-treat people. Our second kupu is aruaru mia. Its root kupu is aruaru, and it means to hunt. Kua hoki tonu tātou ki te ngahere, aruaru mia ai ngā poaka. We'll be going back into the forest shortly to hunt pigs. Kia reare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Pōkiha me te Tātarāmoa, nā Aesop. Arā te Pōkiha, te aruaru mia ai e ngā kuri, ka peke rā tētahi pā tūtū, ka kino te haihaitia o ōna waiwai e tētahi Tātarāmoa I tupu ai I te ururua. Nā reira, ka matea tāna mitimiti I ōna waiwai, ka kino hoki te karawhiua o te Tātarāmoa e te kupu. He whakawiri nāna. Kia tau, kia ngā ori o kupu e te Pōkiha, tā te Tātarāmoa. Pēnei au, kua mōhio kē koe, kia kaua e mau ki te momo, ko tōna tikanga ko te mau ki ētahi atu. Ko te kiko te kōrero, kaua rawa e whakapono ki te ngutu tere. The Fox and the Bramble by Aesop. A fox, hotly pursued by the hounds, jumped through a hedge, and his feet were sadly torn by a bramble that grew in its midst. He fell to licking his paws, with many a curse against the bramble for its unkind treatment. "Softly, softly, good words if you please, Master Fox," said the bramble. "I thought you knew better than to lay hold of one whose nature it is to lay hold of others." The moral being, never trust the untrustworthy. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.